Yambu kuba dukurikiranye hirya no hino impande z'isi ko ari zina bari muri Amerika, Canada, Australia mu Bwongereza, abari muri Pays-Bas, Scandinavia, abari muri Asia, Europe, abari muri East African Community mu Rwanda, mu Burundi, Tanzania, muri Kenya, abari muri Kongo, mugongo mugari waduhetse ndavuga imurenge wabo w'inuma ziguguza inyoni zikaririmba ubwiza bw'imurenge n'intayegayezwa. Turi tariki 15 z'ukwezi kwa 10 2025. Uyu munsi turifuza kubageza amakuru ari kubica bigakikikana muri East African Community. Aho niho tuza kubagereza amakuru yacu nguko twabemereye kubagereza amakuru kugiye turi babandi mutuma tukabatumikira kuko twabemereye, aho tubabwira amakuru tuyavi muzini muzingo. Mbere yuko twinjira mu makuru ndagira ngo mbibutse ko turi kumwe n'abagenzi banje hano muri studio. Ndi kumwe na Mibunda Kagunju kuva kuri Mibunda TV1, nkaba ndi kumwe n'ubundi nuri kubanga bwizo mu muhanga cyane bigatinda ari we Joshua Entertainment. Naje uri kuri microphone ni Rwenza TV. Hanyuma ntaramwiyegereza mugenzi wanje turi kumwana muri studio, reka mbanze mbibwireho gatoya. Ndagira ngo mbabwire ko kuri Rugenza TV channel yaje ya mbere murabizi ko yahuye n'uruva gusenya, iya kabiri nayo abaruko nguko nayo ikubitwa gashoka. None twafunguye indi channel, tukaba dusaba ko mutugana kuri Rugenza TV mukore subscribe, share na comment kugira ngo biganiro byacu bizayibagerera kugiye. Saho gusa mukore n'ubundi subscribe kuri Mibunda, mukore subscribe kuri Joshua, aho hose ndetse na Joshua Entertainment niho muzoza mukurikirana amakuru atari wivumbi, breaking news. Banza wiyegereza abantu noneho bankuhumeka obukeya, tuza no kuyegereza abantu obukeya. Yego, abantu bose badukurikiye kuri Mibunda TV1, Joshua TV na Rugenza TV nshasha mwaramutseho. No munsi ku itariki 15 mu gitondo tuvyukiye mu makuru yacu. Ariko mbere y'amakuru ngira ngo harimo kwamamaza. Hari company ya Dreamlight twamamariza. Reka tubanze twumve Joshua Entertainment abanze yamamaza. Murakoze cyane, reka duhite twamamaza tubwira abantu bose bifuza kuja i Burayi mu bihugu bya Schengen, ibihugu bigera kuri 29 iyo ubonye visa y'igihugu kimwe, ibindi byose bitambagiramo ku buntu. Nta bandi rero bagufasha no kugana Dreamlight Travel and Tourism, ni company yizewe ifasha abantu gushaka amaviza ibihugu by'i Burayi. Office zabo zikaba ziri hano Nairobi ndetse n'ari ama Portugal. Rero twabasaba kugana Dreamlight Travel and Tourism. Ni service zihuse kandi zizewe rwose. Nimero zabo nizo muri kubona kuri screen, ndetse kandi mushobora no kubahamagara ndetse no kujoininga group WhatsApp yabo kugira ngo mubashe guhabwa andi makuru cyangwa se zindi information n'ubundi zisumbuyeho. Rero twabasaba abantu bose bifuza kugenda barabuza amaviza mwagana Dreamlight Travel and Tourism, ni company yizewe rwose 100%. Urakoze cyane bwana munyamakuru Joshua Entertainment. Wa abagiriyo bajya baragenda ndakaroga rushimia abagiye baje bara Dreamlight Travel and Tourism yajije yajije amaviza ngaya neza ku maportemanto aho bamanika imyenda. Turasaba abantu bose ko bagana Dreamlight and Travel Tourism. Ni company takindi ishinzwe siyo kujana abantu muri Israel kuja kurasana na za Hamas. Ibico bashinzwe gusa nukugufata bakaguha visa yawe bakwerekeza muri pays Schengen se cyangwa muri bihugu byose bya Europe, aho ubona visa imwe ibindi byose ukabibonera free. Ukabitambagiramwo uhumiriza. No ndaho uguhumiriza gusa. Washaka bakamaganda bakurandaza ntawo kuvuga. Tukaba dusaba abantu bose ko bagana Dreamlight Travel and Tourism rwose bakorera hariya muri Portugal, uwo bita Emibyiringiro agukorera service nziza. Hano i Nairobi bafite indi cicaro cyabo n'ubundi cyangwa se biro, aho naho n'ubundi barakwakira neza. Bayobowe n'ubita Eric. Mu Rwanda nuko Mozambique, Maputo, aho hose bakwica barashoboye. Service zabo kugiye mu kwezi kumwe ukaba buri indege processes baikoze buri kimwe cyose. Upfa kuba witwaje amafaranga yawe
uyafite mu ntoki ibindi byose babigukorera batitangiriza ese buriya zaba nkangahe uhereye kuri 4 ukazamura hamwe n'amatike byose muri 6 ukagera yugera 6 ukagera yugera sawa ngayo nguko rero reka twinjire mu makuru yacu y'uyu munsi ngira ngo abifuza rero ingendo mwiyumviye abagiriye bajya baragenda ni Nyagasambu rirarema. Breaking news mu nda y'isi, amakuru tosanga ku bindi binyamakuru uretse kuri Joshua ndetse na Mibunda na Rugenza TV, aho ni uzosanga amakuru y'ukuri, amakuru atari wo ivumbi, amakuru yujuje ubuziranenge. Nuko uyu munsi ahaganejo aharejo nibwo wahoze ari former president wa Kongo, wayoboye igihugu ca Kongo imyaka myinshi, waciye agahigwa imyaka 18 yose ishika 19 ari umuyobozi uyoboye n'ubundi leta ya Kinshasa. Ubu twatuvugana akabari i Nairobi mu mujyi rwagati, ubwo yaje guhura n'ubundi na bamwe bari abayobozi yayoboye, barimo ba ministre, abarimo aba député nationale, barimo aba ministre b'intebe, barimo abantu bagiye batandukanye. Kuri none ubu twatuvugana bakaba bari mu mujyi rwagati wa Nairobi, aho baje kwigira hamwe amahoro. Tubibutse ko mu minsi yashize nibwo leta ya Kinshasa yari yamukatiye n'ubundi bwo gupfa. Ukibaza umuntu bakati bwo gupfa ajana umupfu nukuvuga ngo mbere ya Gisegeti Kabira arabambye. Yeme nguzo wizirejose kureka kubyarira umwengo. Usare hari inkuri saniyi, hari inkuru nayo ishatse komera nkiyi, nayo tuzoyivuga mu minsi iri buze kuza imbere, aho gurira umuntu neza yamaraka ko akakubera indyamirize ya nukuvuga ngo President Kabila n'aba yahoze abari muri guverinoma ubu nyine bari muri opposition bahunze igihugu abantu bose baragihunze. Twaraza gatugura nitwe twenyine, nta muntu waruzi ko Matata Mponyo yuhunga igihugu nibikorwa gira izamanyema. Ikindu hari bitaro byitiriwe Matata Mponyo bivura imitima, bivura za kanseri, bivura ingwara nyinshi, bivura bifite abadokteri bakomeye. Ariko Gisegeti ngoje ku ngoma igihugu bose bagerote baragihunga. Birasa nabijya bibiri zivuga ngo uyu mwami abaye mubi ngo isize icura imiborogo. None gabo bose bahunze igihugu, ubu bahuriye hano Nairobi. Mukanya turagenda kubonana nabo, turaje gushaka audience tubonana nabo kuko twese turi impunzi. Icyo dutandukanye na Kabila we nuko yakiriye urwo gupfa, ariko twese nawe turi impunzi. Ta stati afite iruti yacu, ntakiri president, yabaye president ariko baravuze ngo yari kera ndaza tobera kabwa. Nukuvuga ngo twese nawe ubu turi impunzi, nimba ari bushika kuma, nimba aje dadabu. Murakoze cyane rwose Joseph Kabila. Ariko kuri Gisegeti nuko rekezi yarangata. Joseph Kabila wahoze ari president mu byubahiro byiwe byinshi cyane, ubu twatuvugana akaba ari Nairobi, aho yitabiriwe cyane n'abagenzi be inama, kugeza ubu nyine tutaramenya ikiri bivemo. Ariko icyo tubabwira cyo harimo inzira zitatu. Iya mbere hagiye kubaho systeme kamikaze, nukwiyahura. Icyambere kuko aravuga ngo kuishi ni faida, kukufa ni faida, nta kindi ari burengere. Arashobora guhita avuga ati no, AFC M23 twigwaneho, mwakoze akazi keza, mube muretse nanje mbereke ko mfite imbaraga n'ububasha. Kabone ko ibihugu byinshi bimwumva kubera kuko yagerageje gukorana nabo, bakoranye commerce triangulaire, commerce y'ubucuruzi bw'inoro bwa matière première mu bihugu byinshi. Sinumva ko ibihugu byinshi byo mutererana tiyo kwa mapfa kubambwa. Ibyo bo muvugaho byose biragoye, ngira ngo wamubonye ukuntu yasotse mu modoka, afite fresheri, ariko nyine ibintu bye byose kandi ko biramugendera iruhande n'ikoti yiwe yari mu ntoki. Ngayo nguko President rwose Joseph Kabila tukaba tumwifurije His Excellency President Kabila, tukaba tumwifurije ibyiza kandi amasa mahire, kandi tumwifuriza nishanihirwe kugira ngo akomeze. Bwana Rugenza ukiri kuri yico, former president Joseph Kabila ari hano, ari kumwe n'abahoze muri leta kandi nibikomerezwa. Ico twibaza ese nitunahura nabo nico turoyibubabaza, turabaza ngo ese
muragana AFC kuko ubwo niyo revolutionnaire impindura amatwara kuko aya matwara mabi niyo mwahunze muragana revolution cyangwe namwe murakora indi muturutse urundi ruhande noneho wa Kongo irashobora gukurira AFC buriya revolution ibe su contrôle irende kwikore Kongo ni nini ni baturuke Kasai abandi baturuke Manyema abandi baturuke Kisangani bayikutu yego ega hari kintu twumva ariko kitakwe kuba ariyo ntandaro ihora y'uburi gihe Kabila afite imbaraga zikomeye cyane kuva yaza muri no politiki wahise ubona ko muri SADC byahise bihinduka kuko afite mu bihugu byinshi ejo bundi mwabonye Lawrence Kanyuka yari afite mandadari ariko ejo bundi yari South Africa muco bise ngo ni Fondation Thabo Mbeki yari kuganira nawe nibwo ubwo ngubwo yari maganira nawe abandi nabo bari kwikarama bashaka urubanza bamucira yaje kuhava igihugu cyamugize umupfu ariko biranababaje hano muri Kenya ubushize twari dufite aba president batatu barangije igihe cyabo hari president nani uwo bita Kibaki hari president Moi hari president Uhuru umuperezida yarangiza manda agahabwa iby'amategeko amugenera agatuza ariko ibaze perezida wa mbere muri Kongo utanze ukoze icyo bita ngo ni passation de pouvoir atanze ubutegetsi ku bushake imyaka 5 itarashira bamucira ugo gupfa ni ikibazo gikomeye kivuga ngo n'uyu hari niyo mpamvu mubona agaragaza gushaka guhindura constitution kuko nawe atinya kuzo musimbura n'abazamugerera ku nkoko yagereyo mugenzi we ngayo nguko twari tubivuze reka tunyarukire muri ya misozi iwacu aho barayi bakoze remise reprise aho ingabo zari hariya zari zirimo uwari warigize igitangaza wari uyoboye ahambere hariya ku kibuga cy'indege ku Kiziba Kazungu uyu munsi wa none bakaba bakoranye remise reprise bakoranye remise reprise na Colonel Macunda Mutebutsi yari kumugetse Macundi waramarutse Buvira undi nubundi agumye ku ariko murebe ukuntu hariya nubundi murebe ukuntu kuri Karunga murebe ukuntu Kongo ari bitangaza Macunda Mutebutsi yaratanze umutekano hari mu baturage nta ntambara zarerekwa ku ndondo yari yarazifunze kubera ko leta ishaka kuhasenya n'indiri yawe yakagara n'abara Mayimayi nuko wakura Mutebutsi kugira ngo babajane bari basenye mu Minembwe nibo bajanye ku ndondo yego ariko nabonye ubwongereza kera bwasohoye ngo intelligence yabo yasohoye ngo uyu Buvira bugiye gufatwa ukibaza ngo se kuki baza babona umuntu ugiye kuba yo kamera kiriya gihugu bagahita bamukuraho ni kibazo gikomeye ngayo nguko tukiya tuvuga gutyo izindi ngabo zari ziyobowe n'ubundi na Colonel Ntagawa nazo yari mu bibogobogo nazo zamanutse n'ubundi hanyuma hari izindi ngabo z'abarundi zifatikanije na FDLR n'intera arizo ntera hamwe zikoze genocide mu gihugu cy'u Rwanda mu 1994 ubu nabo bitabaza lendo bafurera abanyintu n'ababembe ubu twatuvugana bageze banyuze kuri 0 ubu twatuvugana bakambitse ariya mu mikarate nukuvuga ngo bagiye kunyura nabo mu gipupu ngo bafate nubundi nukuvuga ngo uko bimeze ni gute bano bakagara muri gantama amaze kuzamuka yagerageje gutanga izi ntambara ku ndondo Mutebutsi aramuhakanira avuga ati nta ntambara hano nta ntambara dushaka abaturage ko barahinga abafurera nyine baragenderana n'abanyamurenge umunyamurenge bagera mu masango akagaruka nta kibazo gihari kugira ngo musore mugorane ntambara hano no niko guhita bavuga bati noneho mureke twegera imbere tuje gutera Minembwe ubundi bari abarundi barashaka gufata Minembwe kubera iye mpamvu barashaka ngo bafata kara iriya kibuga c'indege ca Minembwe noneho izi ndege zakoraga ku kibuga ca Bujumbura zizimukire ku kibuga ca Minembwe ariho zikorera Uburundi bubona uko buruhuka pressure y'amahanga ariko kandi ibi byose twatuvuga nubona gusa Uvira bayitibutsemo izi affaires zizoshira
ngayo nguko izindi ngabo kwa wingi zikaba zisubuvira zivuye ruguru nyinshi cyane zerekeza Kamanyola, aho baba bavuga ngo Kamanyola irabato ngo bahambire ibirago cyane cyagasimba cyane navuze ngo nibazinga batahe ati rwose nta yindi ambisyo ngo ibamanuye ni beshi cyane ngo bagiye ngo guhita bafungira n'ubundi yari mu Kamanyola. Turagira ngo turamenyeshe ko ibuvira naho hari mu mazi abiri, ariko kandi ga komanda secteur wari buvire yafashe imbunda zose za Musada zari buvira ngo akoze ico bita ngo ni reprise stratégique aziroza hehe Ibaraka. Iriya batayo kwa Ntagawa yamanutse kurinda izo mbunda, ngo yafashe imbunda zose zikomeye z'intambara ngo kubera kutizera umutekano wo Uvira ngo akora reprise stratégique nuko nyine niko bazabagira bari bageze igoma ngo barakora reprise stratégique basubire Bukavu ngo bagare Bukavu ati reprise stratégique tugere Buvira, none Buvira bakoze reprise stratégique bagiye hehe Ibaraka. iyo neza ifarida sije guhunga izikoresha bita ngo ni repris stratégique tactique militaire wongere wakonga burango cyo bakoze bafashe imbunda barazihungisha kandi imbunda zashanye n'abasirikare ngayo nguko niko kuzana bariya ngo bagerageze ko guhagarara mu izamu, none se ufasha abakinyi n'umupira bakinishaga urawuhungishije bakine karere se bakine urufuo bakinike. Tubabwire kiriya gihugu cyahambwemo umusazi kandi umusazi wagihambwemo bunyine n'abantu babiri n'Akagara na Gisegeti nibo basazi bagihamzemo ikibazo gikomeye kinarenza ubwenge. Nuruzi ko baraye basinye CCLF Kongo yatangiye kubombarda urebe ikintu kibabaje bwana munyamakuru baraye basinye CCLF ari Doha none ubu nyine irija uwo bita Lawrence Kanyuka amaze kwandika kuri Twitter ze avuga ngo ubutwa tuvugana kandi nako bimeze mu makuru tugezeho imbone zacu breaking news mu ndayisi amakuru y'ukuri nuko aho bita Luwinja ubu baba kuri iriya nani yatwangiza ko barasisha drone aho bita n'ubundi Lumbishi ko barasisha drone nandi bita ngo ni Kakaleke. Nukuvuga ngo aho hose ahenshi ni mu makariyeri miniere niyo babagenda basenya hari ariko kibaza ngo ese igituma abantu bo muri este tugomba gutekereza tukongera tugatekereza ubwira kabiri Kongo nabonye ejo bundi babaka ama université za Bujimayi babaka ama université za bagira balance ama projet mihanda ariko muri est ngo ikintu gikomeye bahakoze bafasha abaturage babapokeza imbunda zo kwicana ngayo nguko ahaza Kasale n'ubundi nazalumbishi ubu twatuvugana hakaba habaye mu buyonga mu baturage aho Lawrence Kanyuka habwira yamagana yiyama leta ya Kinshasa ibyo yayikora bidahwitse aho babica abaturage babatereraho amabombe bakoresheje indege ya drone. Rero tukaba dusaba leta ya Kinshasa amahanga ahaguruke aho nubundi ikomeje kwica nubundi abaturage ariko amahanga agomba guhaguruka ariko kandi nibi bya FC byo kujenjeka ngo barategereje ngo Rene abandi yazavuga ejo bari masezerano n'idoti ko turayasinya ariko abatoya tuyasinyana ntibazabizego Gisegete ejo bundi wabonye gara mu nama ati President Paul Kagame nguko kuboko kwa mahoro ngo asoke hanze ati kujya naza fa ati nibitego naza mutego nukuvuga ngo nabira bya Doha nibishwagisho babakora ni ibintu byo guta umwanya bizanyira wareshwa ariko hari kigenderewe ariko iyi nama iri hano i Nairobi mwabantu umwe reka twe kuvuga byinshi nuko itebwo ngayo nguko bakunzi mudukurikirana 5 kuri 5 ku makuru yacu ngo twababwiye kurushinge gwacu mutazigera murukura kuri macano yose kuri Joshua na Rugenza ndetse na Mibunda TV1 aho niyo muzoza mukurikirana amakuru y'ukuri kandi amakuru tusanga ku bindi binyamakuru tubibutse ko turi tariki 15 z'ukwezi kwa 2025 andi makuru naho mukanya Amadou Murenge intare za salam